Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. I Priang Sobha, i Kiperlok, naka Shillong Press Club, kibla pelaj por hani ke Janmit, bapinwan ban sim ya ke media coverage, halor ke jingmu joka party, ban pelaj ya ke manifesto ke jongka, nak benda ke MP election. Di kendiat kan batai habai day bakanika program ke bagi ban pendap hani ke Janmit, ya ke manifesto joka party hani ke Janmit, ban pelaj di Vice President joka party, Dr. Kara Chen. Hadirin kata Dr. Rusuven Sampliang belong nolam joka party un puli halor kimat rekam joka party nama takani ka MP election but hadirin kata nak kalian kiperlok jong nak kalian kiperlok nak press barok kemudian hangi janmit pila ban shimi ki jingkeli but nak kalian joka party gidan ban juba halor ki jingkeli ke papi pidon ban penpau hakani ka janmit dan ni kapor na IT vice president joka party by pelat People Party nak saya kini gamang terekam nak tak MP election ajar usah. Pada ni nilandis ketukan ni ki mang terekam, pada sepuluh ketukan ni ki mat ki badangkam. Dikatum kini gamang terekam beberapa tak kepala ni. Idon ni ban ekren ya gading sensyar kebalar kam. Nanta kesensyar pajba kejing bom syak siliang imar salang ke alur ke pulih putih. Nata gidon tu alor ke artikel 371 dari lais paknya buai bak 6 schedule gidon kibat kibangin keren alor ke polisi pendroi yaki than support nata nyimpen boarding karep karyang nata susu alor ke mariang angin gidon ki point A B bat K abi bat K nata ke point kedon ke BD bat keding ya kerja kaput bat asam nata keding bahak benta kerpang hikam kijam kajing kendrai di drops ke uniform civil code dan ke UCC tin ke telik pada hari gelap ban kedeu sepang di pedrung lo ke tin kasi agak kenit berprajong ke citizen share ke India lan ke HDU nanta jika mereka lan e-sports nanta ke inline permit ILP ke citizenship amendment act arja ka kendai dan ke CAA ke bangtip nanta ke dondu alo ke koi ke khia kedon kamat abedi bagi surok berkilat pathai jintip nanta jaka ling sun jaka yang ling